mayambu khumjari impact tv agenda Manipur sayol khotingi namajing nimki numidang pungtruk tam tam sandok sabat sayol adugi oina maru ba isu sama lakholaga ekhona khana jabat agenda Manipur miyeng tabi punampu ahamata taram oksari lenen lenena ngasi ekhona khana jagadro topic ase fact encounter ni Manipur da hoji sanjik navinagi matangda yamna phong sana amuk ihula lengi matangda ekhona fact encounter gi ekhogi topic ase yamna relevant oina khanjar kanda ngasi agenda Manipur gi topic amona lokhajabani lenena hariba ekhogi ngasi agenda Manipur da khana nenna ba khogi lengsin guessing amukta Dr. Malem Ningthauza, historian ICC member of International League of People's Struggle, Netherlands, the best of Aduga, editor, Revolutionary Democracy, New Delhi, the best of me, Malembu Taram Oksari, and welcome to Agenda Manipur. Thank you. Aduga, Ek Tangnabadal Ribasina, Hogi, Human Rights Alert Executive Director, Babu Luitongom, renowned human rights activist, Babu Taram Oksari, Masung, welcome to Agenda Manipur. Aduga I hek right lives na miyamna su hena masak khangraba aikhogi yamna free thought ni aduga straightforward ni aduga wakhalor ma zap lawno thambang ba adumba yamna akhogi nungairaba adumba akhogi guest ni len gangte former member ZRUCC Government of India. Welcome to Agenda Manipur. Thank you. Ahamta da khangjaning si Dr. Malem da khangjaning si Aku fact encounter gi wari si mayam sulekre adu Manipur fact encounter gi wari hegadi pikli bangang tagina aku gi soul ba aku gi dying battle level mi fauna dum khang bok tama mo wahi ma posat mukha were Manipur fact encounter gi wari sina Manipur da thodo wathok kayam su thon gre ngasi phawda aku gi widow werbi mayam mukha leki bi wari lere orphan obi kayam gi wari kayam khak lere even Supreme Court na 1528 fact encounter ni habgi wakfum phawgi development amadi lakwa hore laksani wafum ji karigino Manipur si aku land of fact encounter kaina hane bi wafum phawda laise karamba situation na karamba film na Manipur se fact encounter ge adumba yamna best place mo ri bi madam se karige Thank you. Manipur si da koi ngai fact encounter se kari noi mta hajage fact encounter hai basi koi gi miam gi security gi dam tane haidana thami ba khulai pai ba miam na tax piraga ni aga thami ba dugumba security forces singina encounter da haibadi land kapna bada shibani hairaga mi singja hatopagi wafamni karigi halino haibasi maram yam leigre masi koigi masagi sen pamdagi hat poramba yai promotion gi damta hat poramba yai o bathak thongbo officer na hairpatagi oiraga hat poramba yai na tagna lanai nungai na tabak khuding kharadagi laman khumboramba yai ko wa hangai wafamdi masi maina hatna lisang chitna security forces na halai basi karigi hat pangami no haiba kan de khoi system ji yangai masi system sina lengak sina sogalaga thambani ani yangai Doi tar gadi lengak na magi own citizens bo hali se kari maram gino haidana mo koi ni yang pamatam da yam pak saw ni yang pamatam da koi political economy si yang global phenomena da finance imperialism gi oi ba yam sathi na tam thiraba lan khot na bagi leipak loi chan na bagi adugum bagi thawang makan magi thong sa tharak pa ka sai tare koi gi keno se finance capitalism gi face da gi hawrgala e masi India semi ba aduga India ko bole pak am lei do buni madugi khoni je koi khudimung na pai ga do buni hari bale pak tu gi manung da lei riba any democratic rights ki hak khudimak namthare hairga koi gi sendong phang da ni hai ba maina lei pak semak ba kangbu sina hai riba finance imperialism je sogat laga thamma kanda makhan gi tam thira ba lo me am thame hai dar e moina hek to riba khoni pek ba lei riba ni thogi lei pak sing bo loksan ba khudimak si yana na ba seditious law oirak pa yai repressive laws oi bi yai admai to da India da di Magi national interest hai ba man semdori bale pak chi interest mi hat pe abagi hak se 1948 tagi Armed Forces Special Powers Act 1947 hai dana pass tarwa chathak pa adna haining edi sinida system jina sogal laga thamba dagi admaina mi hat uri ba haidi namthar na bo honar pa si nari ba langdong dina maram oira kanda lisang sida mi hat pe abagi ain me ama pirak pa madubu sogatna thami ba hura lo na tawri ba mi sing dina sogal laga thamakdana democratic forces sing namthar na bo honar pa madugi pen da badagi thorak pa la lo loop sing jisu amsu nam khai na bo honar pa madugum bo yam dynamic oi ba situation amadagi akon badadi ngasagi mi hat pagi haksi mogi personal interest ta haitare ruling sing sina ruler sing sina pitho akanda makha ta ba officer sing mathak tagi sum thung akanda koi gi atika gi project se maton dagi na labor class pa da phangmagi chang admai tawdana ayaba maton dagi pithorok pa sina makha ta makha yauna halak padagi akon badadi culture of impunity haidana mi hat pada haleng da bale pa kama kari gi ming da hat pa laloboga kamna bada shi bada khulai kamna badine haiba adugum ba mi hat amma chatharak pani haitare aduna masi koi gi lairi ba system political economy se sigi aseng ba saglon ni haitare ko yam ngajai malem de mic sing na laiba situation se kamaina karam film de hor ki ban hobi post ma yam mic sing clearly thambi ko gi bablu de mu laksaning si
अखोगी IPC की सेक्शन मयाम को मॉडर्न इनफ टू टेकल इंसर्जेंसी नत्रगा आर्म मूवमेंट से हाई बट स्टिल अदु लेदुनसु अखोगी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट मणिपुर प्रजा मयाम न यादे न फन खंग फौदा काश्मीर की प्रजा मयाम न यादे न फाउ खंग फौदा ngasi इंडिया गवर्नमेंट इंडिया अखोगी पृथ्वी की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड नि द फादर ऑफ डेमोक्रेसी न हाइब क्लेम तौजरिबे इंडिया न ngasi फौदा मणिपुर द लिसांग छिना थमथनि की वफुम से नाकल रोम द लॉ एंड ऑर्डर फगले हाइबगी वफुम असेंबली द मुहाइदी नाकल रोम द लॉ एंड ऑर्डर फटे मुहाइ अखोगी अस्फा थम्बगी मतंग से देउरगदी अस्फा गम रिलेटेड ओइब पॉइंट अमनी मतंग सिदा मणिपुर द सुम अखोगी पेनिट्रेट तोहनिंगी बा मागी अखोगी सस्टेन तोहनिंगी बिहाइंड द स्क्रीन से मुकरी बाबुगी मीटिंग दगी माने अखोगी बिहाइंड द स्क्रीन लेरिबा पोटसी नि यामना अखोइना डिसाइफर तव दरकार ओइरिसे अमरोम द इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की फंडामेंटल राइट्स दा नागरिक खुदिमक नागरिक पुनते नागरिक नत्तब मी ओइरगसु ऑल एवरीबडी से आर्टिकल 21 ना राइट टू लाइफ हेदन पी मागी हिंगनबगी राइट अमदी मागी पर्सनल लिबर्टी से unless and until procedure established by law amana lokthokpa natragadi mase sulo lokthokpa yadaba yamna sacrosanct oiba yamna bebhar tawgadaba right amoino yoktana thamgadabuni hebase bharat ki संविधान mayek lana iraga thamme amaromdana somda hojigo jana takpi badumaina armed forces special powers act sidana mi si hekta chingnaba khakta da force season aba yaba aduga maduda hekta mathwai bhawa lokthokpa yaba ani sigi contradiction je zuki matik clear oigre adu masigi pot si leiba yana na armed forces special powers se ko ain nama hairiba khoi ngasai malem na su thambi ba dumaina mayam na di mase naga insurgency dagi lakpane hai naga insurgency houdringai mamang da manipur da ihan han ba armed forces special powers act 1948 ki makha da disturbed area lauthokri se 1950 da Manipur si India da merge to give gi tha taruk pharak pada already akhoi si disturbed area makha da leigre aduna asigumba ain nama thamjellaga mayam miyam si namtha bayana na ba ain nama thamukpagi politics si yam nungai politics ne amarom dana mi khuding mo hingbagi adhikar pi ba right to life si asuki matik ବ୍ୟବହାର tawwi hedana mapan da di uhan ba aduga naron dana sumaina mi sek da chingna bada hatokpa yabagi pot si थम्मगा मसीगी पोटसी ऑपरेशनलाइज तब यारकनबा मरुइना अरीबा मतमगी तोखरगा 1980 दगी मणिपुर की जगह खुदिमक्ता आर्म फोर्सेस स्पेशल पास एक थम्मगा हुजिकी मी हाटप याबगी अयाबा पीरगा मसी याननब होनरकपगी मसीगी कैनोमा पॉलिटिकल इकोनॉमी हाइगद्रा नत्रगा मसीगी कैनोमा इंस्टीट्यूशन मयाम सी गैक तौबगी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन मैम नंगासाई राइट टू लाइफ कनगदब मैम से मसे तपना तपना फंक्शनल ओहलक्तबगी प्रोसेस है मसे ओजा मालेम होइगुमना फजना एकेडमिकली स्टडी तौबिरदि याम नुंगाइगदौनी खुदम ओइन हारबदा अखोई सिविल सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशन मैम ना 1979 दगिना 2012 फावदा मी लिसिंग अमगा चांगागा कुनगा निपान सुमाइन तौदना मिचम इचम चंबा मिचम मैम खुजु खुलाई पाइदबा अदुगा नहारोन ओइरगसु हाना यावरमगा मयुमदगा सेटल तौन लेजर मैम से फारगा हाटपा सी पोटसी फेक एनकाउंटर हाइगद्रा एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन हाइगद्रा मसे असुकी मतिक यामना चथग्रे अदुना ngasi फॉर एग्जांपल अखोगी इंस्टीट्यूशन सिंगसिना फजना फंक्शन तौबा हुजिकी आर्टिकल 21 दबु रेस्पेक्ट तौबा अखोगी गवर्नमेंट अमो ओइबा तारगदी ngarang nahan heroic na declare torku matam du da action jekta lowradabane ba daklauna ga sarkar sina adong pu action lowbudi laina na sarkar sina tumin na leithokpa adagi somda sanjit ki mamana high court chaluraga su high court na noi gi se session court challoine thadarakpa amarom da heroic na masamang na masagi life to sacrifice tawjaraga ai loina mak dandi yajarage adumak pu ai achumbadi haidok charamge court challu matam na judge leiram daba judge chen khiba adu ngasi mak masi yam toina hairaga impact hairaga mo wa thona gadrai di khangde adu mak pu assembly session phamming manung se da kanamta na masi issue je raise to se masi this is the complete failure of the so-called democratic institution which is supposed to protect this right. Bengal the thokpoermo, Maharashtra the thokpoermo, Gujarat the thokpoermo. Ngasi sarkar kaina ba yawa issue oirbane ba mase. Adu akoi sidadi court ta chatlasu court na tasana da ba adagi mayam changdra lauraga su tawdaba dongna dum leithokpa masi usanna da ba masi akoi lisang setna chahi humphu mukse minai nai thangi culture ma akoi da sum
nandana leibesna maram oidana kanam to wa ngang base ngamdreba within the institution outside the institution madu khara khara ngang na bo hotnaru bo mi sing sina masi moi si anti national ni khara haibi bani khangde ade keno ni some periyar tare moi sina outcast ta be film na laksal ai hajriba aduna masini khoi gi khwai digi achou tragedy se अखोगी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन सिंह एसर्ट तौरक्तबसे सुप्रीम कोर्ट ना खतंग लेंगक मतमदा फेक एनकाउंटर की मसिंग से जब एक हंदगी हाइजरिबा संतोष सेक्रेटरी कमीशन लाक मतमदगी दी एटलीस्ट thanks to IFM and all this mobilization that's taking place and thanks to the Supreme Court ngasi fake encounter ki pot se huji makti handagi base tasengna institution singsina democratic institution singsina miyam gi adhikar ngakador institution singna khaitang leng darkar oi khoi assembly su khaitang leng darkar oi akhoi gi court ta phami ba judge sing su khaitang sensitive oi bam darkar oi institution sing se mathau to honing amasung just amasung mari le stakeholder pudima to hon to honing dependency de leba minai nai thangi oi punsi role du da hingunu da aikogi punsi lakadu bo akogi tunglam chata su yam asoba aikogi ningba kai bo posama pigani duna akoi right time to act thengul labani adu better late than never have from mathambi yam clear cut idea ni ado len matang sa mulaksaning se hauji habikre indian constitution akogi right to life adu fundamental right mayam de piba मालेम दा याना फजा फजा पोसक मयाम खक्ति उटपा नाकल रोम दा एखोगी पुनसिबु कैसु लेतना तुमित कांग दोना हाट पदौना ता हाट याबा आयन मा इम्प्यूनिटी याउना एखोगी मी मयाम सिबो मांगिबा हाटखिबा सिंबो मयाम खक थोखरबनी अदुबो हंतक इज यामना एखोगी याम हिस्ट्रिक ओइबा कनो दे मणिपुर की इतिहास as far as fact encounter or extrajudicial killing is concerned हेरोजित मसामकना कन्फेस तौरब दे मागी खाम की टाइमिंग लोरक्तना मान मसामन फुंदोरक्तना आई सिरसु for the future generation happy wakalom da phungdu bus about 2 minutes silent when lady hojik akogi just for adagi magi council with books in doction jing of malak facility akoi kam kuina fake encounter is kopung bude kari mo lai well before I come into the real answer ngasi khoina particularly ngasi gi agenda manipur khoina discussion to say fake encounter having let's try to clearly understand and define what is actually fake encounter. Ado ikoi mayam na ngasi general public Manipur mayam sin khang isede fake encounter se da halibu se kari su khulai khusu pai dana ka pa hat pa hai bane fake encounter hai base khang na hat pa encounter na taba khang na khulai yaw da hat pa ama the fake encounter is not a prism. It's not a prism to a solution and solving our problem. And I'm coming back to Ngasai Sanjit ke honest confession se. It is itihas ni history ni. Magi honest confession hai base ngase world prithvi the thiragasu is going to be very few. I understand magi confession ase I guess it won't be under duress. Number one, let's be very clear. Kanagumba ama organization natra kanagumba angle ama de gima budang tawda bu yadi haba masumangon de leite and I thamningi. Secondly, magi confession ase I think it is now a right time to dig out and to come into a very yamna achumba wayen ma thokta ba yadi haba se mangon de khoi para tamba tai. Magna judicial confession ama supire. Ei mi hatni he is guilty. He pleaded guilty. Asya may koi kauroi se ba. He has pleaded guilty. Man aina hat pani haraga miyam da lepa ki miyam da man sing dok pa hai base. And the other side of the story da budi hoy mi hat pa hai base is against the criminal law. And the other fence, if we have to count on it, I think we need to really ma se koi thagat ningai hai na ai thamningi because he has spilled the beans. Ngasi ekoi na debate we have to focus is he has spilled the beans. You have rightly said magna court pada judge fauna attention pening da man abstain doraga magi puthok numito da phauda magi statement pig da phauda magi judge to bini ai phau le da bhai base it's very sorry aduna amuk nakan madusmuk lakse adugi magi council Maki lawyer say sum lagringe sida all of sudden why there has to be a change of another lawyer for him though he might have pleaded aduna asigum angle se khoi yengra agadi yamna chingningai wapam yam lei aduna ngasi we need to seriously lepa ki miyamna
achumba justice ekhoi ngasi phauda ekhoi lepa ki miyamna BT road ki incident du dagi tha kya no ma ekhoi na boycott tora ban toduna justice ekhoi thirak pune justice pine amat leitara man justice gedamakta he has come out fearlessly stating that I am the one aduga makhata ba ate involved yodu phauda man he have already put on record adu everything asi he has played a very important vital role aduna hero jit haibase hero oirabani ado jit haibuduna hindi da di man ngamabani he has won it because he have told the truth and he has come out to the media so we need to ma se khoi phajana mangondagi hena thokado pot leiri banina I think we have to safeguard him adu asina aseng justice to miyamda yamdragasu kijik toiragasu amani dang justice phangba haibase khoi damakta it is a new chapter aduna kyamarum fake encounter da ekhoi icha issue ase fake encounter sida victim oibasing se for your kind information ase meitei chin naw khak nate ase the entire Manipur de leiri ba chin naw be it tribal be it meitei muslim or be it ekhoi ge meitei chin naw asina asigi victim na leiri basing se ekhoi asigi herojit ki issue sida di at least we need to come to a conclusion that the player of this behind the sanaba adumba mioi sing se ngasi ekhoi adudagi asengba justice ekhoi khangaga punishment pigadobni aduga law has to take its own course man lalabadi hariba involve oikrabasing duna lalabo oiragadi law has to take its own course aduga they have to be punished and book it aduga asengba justice to family sing to pigadobni yam clear cut oiba wakhaloni yamna khogi herojit na yam confessional oiba statement aduga masigi magi maranduna wafum mo orkanda masina period message for generation to generation human right ate mi amo ina kamani dignified life oni hingani habi wakhalon mak sirsu yare habi wakhalon ama pirisi tasinoti khogi maraleba singi mai kai de yamna tina pen de nuai to mo orangani adubu maralai to mioi khargidam tam mioi lising sing lak lak akoi madu suffer to habi wakhang mulai loina loina matang sida hantaki matang sida maraleba sing si tasingna mak akhogi justice pidna achumba wahel se satha hudragadi Manipur gi tungi laibak karino haiba tambangam da film amkhak lakani lebak prajam yamna lawbasi laidiba sarkar se tapum thoyabasi Manipur prajam yam gi kholauni matang sa de break manov jage break ki matung da khoi tuna jan ke impact tv gi agenda Manipur meeting ta dun leibi मानो नुंतगी चारिब मरु मरांग याव चिंजाक सिंग सियंग मसिन हक्चांग की पांगल अमद लिवर सोहन बतना तना पुक नाबा एसिडिटी चाब तुमदबन चिंबा क्या नार खुया इमाना पिरक हक्चांग ngakthuknaba hidak lairisi lipse namanaba singa nungtigi party sanga chadrabadi sukya magya dabra adumna khangdra male masina puknaba thinbagi awaba thohanba yai लिपसब नुंतिगी चाबना एसिडिटी चाब तुमदबा खोंग हाबा यादबा फली अदुगा चाकसु लामले liver bu farabadi punsisu super hit oire break ki matung da myam bo amka na tram oksadi adum nei muvsi agenda Manipur ni akhona ngasi khana jeriba topic na fact encounter and Manipur ni aje makata na khangjering si ko human right activist amasung ngasi Manipur samaj human right kanam gi dangta lepal itan hona duna la leba babul tong mun tigi makata na khangjering si hojik Rabina sanjit ko ofum mukhak lae masda heroes in confess tore aduga sanjit Rabina gi matang su Manipur da yamna chapter amak da ngasagi hegre commission gi wafum du danatna Rabina gi wathok sidigi fake encounter is masing phajana drastically andaki incident amani after manorama aduga hojil lasaning si saru sarang phangkiba tombisna high school ex tombisna high school dagi madugi posusu matam khara hawrame miyamna phangani na khalame masigi result bo phang bangamdre miyamna hawri human right activist na hawri maira paibi na hawri islam activist na hawri leba miyamna hawri hantaki matang sisu asigi result si the same pet tung asagi kogi tombisna high school gi film to dum tarak to ka man ran taki matang si mane miyam gi iho haisigi limitations khare inherent limitations khare lei kayam kuina hogdoino tolop jabasu natte aduga tasengna pura kainoma leidana hekta mayam si chana thaknaba mai magi hingnanabgi lambi da ngahang ha kaithoknarga horakpani iho habisidi aduga human rights have to be protected by the rule of law hey list people resort to rebellion as a last form of to fight tyranny in Universal Declaration of Human Rights ki preambular paragraph number 3 the saying na piri maram di akhoi gi right habis hai
ꯐꯪꯉꯛꯇ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯥꯎꯕ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯁꯤ ꯉꯥꯛꯂꯧ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯌꯣꯛꯇꯅ ꯊꯝꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯨꯜ ꯑꯣꯐ ꯂꯣꯅ ꯇꯧꯒꯗꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯇꯣꯝꯕꯤꯁꯅꯥꯒꯤ ꯀꯦꯁꯇꯨꯗꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ PIL ꯊꯥꯗꯅ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯃꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯛꯖ꯭ꯌꯨꯃꯦꯠ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯔꯥꯏꯁꯦ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯀꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟꯗꯤ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯦꯞꯄꯤꯕꯅꯣ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯅ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯆꯔꯥ ꯇꯥꯟꯕꯒꯤꯁꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯒ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯅꯣꯔꯃꯥꯏ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯊꯥ 2 ꯇꯧꯏ ꯁꯟꯖꯤꯠ ꯔꯕꯤꯅꯥꯏ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯊꯥ 1 2 ꯑꯍꯨꯝ ꯆꯠꯊꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯗꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯗꯅ ꯃꯗꯨꯗ ꯔꯥꯏꯠ ꯇꯨ ꯂꯥꯏꯐꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯔꯥꯏꯠ ꯇꯨ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥꯒ ꯍꯥꯏꯕ ꯗꯤꯕꯦꯠ ꯆꯠꯊꯒꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯨꯔꯤꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠꯁꯦ ꯑꯦꯖꯤꯇꯦꯁꯟꯅ ꯉꯥꯛꯄꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯃꯗꯨ ꯑꯦꯖꯤꯇꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯨꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯇ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯅ ꯀꯣꯔꯠꯁꯤꯡꯅ ꯃꯗꯨ ꯐꯖꯅ ꯉꯥꯛꯄꯤꯒꯗꯧꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯕꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯈ꯭ꯔꯤꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯟꯇꯦꯝ ꯑꯣꯐ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯖꯅꯤꯡꯗꯦ ꯄ꯭रिꯚꯤꯂꯦꯖ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯖꯅꯤꯡꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯐꯪꯁꯟ ꯇꯧꯔꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ प्रजा मैम कदाइदनोब मोइन चटकदोरीसे सरकार अमा ओइना लेइबगी लेजिटिमेसी हाइबसे कदाइदगी इमर्ज तौरके हाइबदा मागी प्रजा मैमदुगी प्रोटेक्ट तौबगीदमक्ता मागी लेजिटिमेसी लेइबनेबा एवरी ह्यूमन बीइंग असि लेइरिबा प्लैनेट्स लेइबा ह्यूमन बीइंग खुदिमक्से दे हैव अ राइट टू बी प्रोटेक्टेड बाय अ स्टेट अखोगी लेजिटिमेट स्टेट अमने हेदन लेइतारगदी स्टेट सिना अखोगी राइट मैमसे पिफम थोकनेबा अदु पिरक्तबदगिनेबा ngasi irang yam thoktana मैम सौनरइसे पीगदोब स्टेट तुना ngasa मालेम थंबिबा दुमाइना ओनसनदना चासल अगदी कनादनोब खोइना हाइरुदोइसे यूनाइटेड नेशंस दा हाइबा चटपा तारकपने हाइजरिबा मदु याम चसलुरे अमु इंटरनेशनल लेम हाइरकदोरिमने पो अदु दि हजिक लेरिबा फिल्मसदा अखोइ सरकारसना सिंफा फावसु माले मियोबिगी ह्यूमन बीइंग की लिमिटेशन अमु लेबनिना एजुकेशन थाउ मरी मैक्सिमम दा मसी फाउ यामना सांगमा जानी लिमिटेशन लेबनिना मदुगी लिमिटेशन दु खांबे अखोइ खांगलोरे मदि अनोब चैप्टर अमु लानी अदैदि दु काउथोक खरनि मागी इश्यूज मैम दुना हाइबिगी पोसक्सी सरकार ने सिंफा फाबगी मोंसुंग मालापम लेरे अदुंदि अखोइसे आर वी गोइंग टू सफर द सेम अखोगी सीरीज ऑफ incidents again and again in future also mani yam chumi at a short term level the practical state king hak manage to boy the makta di that is a very good solution ka aura marain tokse gini tha mani lang marain tokse gini na aduna manam namsal akanda di amuk pokhaira ko matam da control to bangam da gai amuk kairak pagi possibilities yam chawngle manoramai matang da kairi duni ada mayam heroes na sacrifice to boy tawri hayeng इरोम शर्मिला जो थोलकनी है इरोम शर्मिला गुंबा थोलक पसिना ngasi whole state sigi leidiba magi yamna demonic oiba character se kadai phaw mek seng age se nongma magi pokhai bagi stage amdi lakani ai en tawjaba karma gi phol ai en phangjai haiba dumaina nongma natraga nongma masigi accountability tawriba thabak mayam sigi masigi phol ama soidana lakani mase itihas ta akhang hi singna ahalaman singna a mai horon dagi hawna idran labani karam kanda lakadoino haiba dugi question duni याम इंटरेस्टिंग ओरदी अखोई साइकिल ऑफ वायलेंस अमदा कदरक हाना सुनबगी पोचे चथरमे रविनाथ संजित ब्रेक खंफा फाय संतोष हेगरे द ब्रेक धक अमुक फाय हेरोजित की मतंग द धक अमुक फाय अदुना अखोई सोइदना साइकिल ऑफ अकाउंटेबिलिटी हेना मान तौरुब थबक सिंगसिगी माय मागे फोन की साइकिल अमसु ngasi अखोई तपना लाए सुप्रीम कोर्ट की दुना सुखरा फारम गनी सुप्रीम कोर्ट रविनाथ संजित अमदी ngasi aina khanjabada हेरोजित की पोचना सु सोइदना मसिगी पोचे इशू सिदा अखोइना फजना handle to bahai ragadi ngasi cycle of accountability ama muklae cycle of violence to daklam thingaga akhoi halt and reverse ama gi process ama labra ngasi mi mayam ama nomaina kapna halam nu pa no chongthoga ai hat pe pele ai ngon pibi ba yaba dandi pibiro ngasi dagi di achumba tawrasi ai sirusu yare hen chongthori ise masi dagi hena fazaba akhoi kanoma example ama pukhaningai leite हेरोजिट कुंबा तरादंग थोलक मतमदा इन खंजबदा मणिपुर की अकाउंटेबिलिटी स्ट्रक्चर थोलकनी अदुगा मासी मरक्ता मांगहंदना चथाहंगिद्रबा अदोरगदी अखोई मयामसे नोरोक्ता ताबाइदो तामिना दोरिबनी अदर मागी पोटसिना हौरागा अखोई मयामदा अनौबा चैप्टर अमा ngasi मणिपुरदा मी हाटपा यादबा मीबु व्यवहार तौबा अमदि मी हाना हालंबसिंगदुसु अखै आई लांजरे मियाम मांग थोलकपा ngambagi sigi करेसे मसे याम सेंगना हाइरगदी अखोगी अंगकपा अखोगी मणिपुर अतोपा मफम अमतदा थोक्त्रिबा अदुगुम करेसनी मसिगुम करेसे मी हाटपा ngamba मी सिंगदो मी कनबा ngambagीसु अचुंबा ngang ngambagीसु ओइदबा वा ngangbada हाइरबा मी सिंगदो अचुंबा वा ngang ngambagi शक्ति अमदि मोरल करेज एंड कन्विक्शन दो मदुदा चोंथोंदरा कांदा अखोगी मणिपुर सेसदा अनौबा चैप्टर अमा सोइदना लाकनी हाइबसे I'll I'll just supplement on this point.
सरकार के लेरिबा नेचर असेदे मियाम न खंगबा अदुगुम्बा थ्योरी पॉलिसी में अप्लाई में तौरीबा सरकार गिदे एनी इशू एनी इहो लापदा मोय तौखिसुनु था म तौसुनु था नि तौसुनु था हुम तौसुनु नत्र सोमगे इकोनॉमिक ब्लॉकेज दुसु चही म तौरसु नो प्रॉब्लम खोय मु अदुम लेगिनी हाइबगी मोय एटीट्यूड आई एम कमिंग कैन दे हैव दिस एटीट्यूड देयरफॉर सरकार ना मोय गे सिगी मेंटालिटी से दिगी थोरम त्रिफाउदे ngasi ikhoi manipur sida samaj sida issue se loiba nai roi issue loiba nai roi mathak ta hen issue se hen yama kani ngasai haibugum na masai kijik tang ikhoi iho se laga seldom silent phamada ikhoi se war abni na masai ikhoi keno bablu nu so very marik chumna thambe ikhoi gi daily earn toba कांगू में सोसाइटी में ले रहे तोलोब चाब कांगू सोसाइटी में ले रहे अदो इदी मिडिल क्लास में सोसाइटी ले रहे तोलोब चाब सिंह नदी हाई बसियुम की एजिटेशन द प्रोटेस्ट दी मैं कोई की दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी हाई रे अदो दे करम मुदु नो बे कोई पार्टिसिपेट तोरे तो अदो बाय द एंड ऑफ द डे कोई वारे वाब काने दे सरकार ना हायरने हुजी दे कोई मतम ने मैं चंगसी लागन सी असियुम की पोट से लाप कान कोई की लेरी बंग असी कोई मोमेंटम से एना मुका लेबाक मियाम अपील तोनिंग बदी करीगुम्बा एनी इशू अचोब लापदा इशू दो लोइद्री फाउदी एखोय मोमेंटम दो इनमेनसी अदुगा मरिक चुमना एखोय सरकार दे अदुगी रेस्पॉन्स फंगद्री फाउदी एखोय मरक तत पखोत पसे तौरोइसी मरिक चुमने एखोय इनमिनरगा एखोय अदुगी रेस्पॉन्स मा फंगद्री फाउदी आई थिंक वी नीड टू टेक पार्ट टुगेदर लेन याम फजना अखोगी अखोइना मधु फंगद्री फाउदी पंथुंग दु योद्री फाउदी अखोय हनबले तिना संसन बिनसे व्हाटएवर द consequences might be have वखलोनी बाबुल ने मया थमी कनो सई याम याजनी गफम यावरी मरिक पिदगी मैजाव बि थोलकनी याय याय न चखगसु मदु थिंबंग मोयदब अचौब कैटास्ट्रोफी की फिल्म द लाक याय अदुगा हौजिक लरिबा अखोगी सेन ऑफ वायलेंस साइकिल ऑफ वायलेंस यावजी अखोगी थ्रू 3 or 4 तांकक ता फेस ता अखोगी सेकंड बैलेंस पोसक मखक्ति अखोद लेख्रमनिना अखोन इफ वी यूटिलाइज इट अदु अर्गदी याम फजना अखोई मसी इफेक्टिवली अखोई पंथुंग योगने हबगी वखुंदुनी मालेमदगी मोलक सनिंगसी अखोगी कइनोदा माओइस्ट की मूवमेंट कंखलपदे तेलंगाना उड़ीसा गुम वेस्ट बेंगल गुमबदा हेक्ट सिक्योरिटी फोर्सिंग्स नम कोइसी फेक इनकाउंटर द हापगी मसिंग याम याम मे हैव गी ऑफम मले अदुगा मुंबई पुलिस ना गैंगस्टर सिंग्स ना याम तिना सोबा अखोगी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम द याम साउन अकाय फिरकपदगी गैंगस्टर से पाक्सना अखोगी फेक इनकाउंटर द हाट की है पंजाब ता मिलिटेंसी की खालिस्तान गी जम्मू एंड कश्मीर दा अदु मणिपुर दा अदो मणिपुर की ओइना हाइबो पोसिंग सिगी ओइना मोइना पीबो होय गैंगस्टर द हाट पाइव इवन गैंगस्टर ओगसु राइट टू लाइफ हाइबनिना ही शुड बी ट्राइड अंडर द लॉ ऑफ द लैंड हाइबो फुम मसु लेरिमनि अदु पाउ द हाट पाया पोंते अदु मणिपुर की स मखोनि अप्लाई तु से करम ब फैक्टर द मोइना मणिपुर की एंगल्स न मोनि येंग्स समथिंग डिफरेंट ओइबे एंगल ल करी नो मोइना याम द कन फोकस तौनिस इसिंग साइ खन्ना बसे दai आइना थमनिंगबा वफम पॉइंट खरसु यावरे अदुगा गेस हुजिकी क्वेश्चन से हाना एड्रेस तौजरगे इंडिया ना नॉर्थ ईस्ट अमसुम कश्मीर दे यंग पमी यंगसिदी रेशियल केनोगी एंगल खरसु याविको थाजदब मरमदी मखोइगा खोइगा पुआरी से हाना लेनरक्तमनिना मसी आइना हाइजनब नते सदर पटेल न इरंबा चिठी नेहरू की पॉलिसी मयाम अमा लेखरेको अदुगा इंडिया की ओइबा तोंगाना खोइगे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स इंक्लूडिंग मणिपुर सी मखोइगी फिबान मनुंगदा थंबा हाइबा मफम सिगी खोनी मयाम अमा पेकथोकपा हाइबा मफम सिदा मोइगी मार्केट चौखलहनबा अदुगा हाइबा मफम सी मोइगी लानमीगी लानबल लोइना सेमगा लमदम सिगी बाउंड्री सिमा सु मोइना फाइछलगा थंबा अदुगा अतोपा साउथ ईस्ट एशिया की लेपाक सिंगदसु मोइगी कैथेन संदोकपदा हाइदि कैथेन संदोकपसिगा मिलिटराइजेशन सिगा यम सगोनना चलेब अदुना मोइना सिगी थाजदबा एंगल मयाम अमा अदुगा याम थुना प्रॉफिट तानिंगबगी एंगल अमा अदुगा हाइबा लेपाक सि पुलक्तबनिना यारोय हाइबसि खंगबनिना नमथरगा हाइदि अखोइगी हाना निंग तमंब लेपाक सि पार्सी स्टेटस ता हंदरिमिदना स्टेट खुद ताननबो होनबदा मयाम सि इनो केनो तौदना दगी चम चम 1950 के 3 दा अखोइ सि समाइना रेस्पोंसिबल सरकार पीदरगदी यूएन की मखादा बफर स्टेट अम ओनी काइना लाउजरुबसि दई दई फाजनना पुंजनदना नोई डेमोक्रेटिक राइट्स लेते नोई दे खोइना हाइबा इनगदौनी का हाइबा अदुगुम्बा लेगाक्सि लाइबने हेबा अदुना मसिगी एंगल से लई डायरेक्ट मिलिट्री थाजन बखत नतना प्रॉक्सी वार है कम्युनल इरांग सगलहनबा अतोप अतोप इंटेलिजेंस सोर्सेस में हम थाजिलक्पा अदगिदी अखोई कई तारे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस थाधरक्पा अदुगुम्बा इंटेलिजेंस दगी कई मखन मखा यामग्रे मसी याम पाक चावनी मरमदी माना फंक्शन तौरिसिंग साइगी अइना हाइजब फाइनेंस इंपीरियलिज्म की इंस्ट्रूमेंट ना अतोप लेपाक फॉरेन कंट्री अमदा जंक्शन पमागी लालोंग दुग चक मरब मोंग जंक्शन ले हाइतारेको अदुना अखोई नहारोन सिंगना हेक हेक अखोई सि लोइलम लेपाकनी का हाइबदा याम पक्चब मतंग से यावरिब
सिना थमजखरे ngasai koi yamba babluna haibada ngasai democratic failure ni haibado aina hajeningi na hojiki angle dula akanda masi koi people's democracy laitaba leipak ni democratic failure nate masi bourgeois democracy senjau pa ina khunbana lut tawrga pan balenga ki yam chap chaba character ni ai boy che ai thamjeningi ko adu ngasai ki responsible electric se kari gino hai kan di puppet regime sene he haina riba hangai lenga kari gino di akoi gi leipak pai riba lenga loising sina makoina tangjaraga moigi lanthungi amasung power gi damukta tangjabasi ada delhi da leiriba so sang koi gi no se magi ruler se si da tangjaraga hingbani na moina haiba moina pam ko ding makse tawdraga di power fangoi toini adagi power pangda bai si economic magi wealth accumulation se laoi toine ba accountable we tabagi maram na kai gi no hai targa di hairiba tangjafam ki thawong si lakpa matam da di moina penthoi jagai da penthoke haiba ganda india na koi si india gi manung da thambagi koi gi pibam thokba sahi gi loksal English loan direct rent kana gum loan na kadang phajabo haida grand central fund adu da ka hai ko du ta seng badi masi rent ne na khale masi gi rent si accumulate tawraga asidagi sendong je talhoraga rent ki form da lakadro si tongan tongan ba maming da adugi project adagi project hain lakadro ni admai tawdana masi myam ji ki commission charaga hingbani na moi se ngang bangam ji hek soi badang asai keno si laoi doine ba kayam sola balai bag no hai bada leiriba manipur university central falda tangjaraga hingi bani leiriba employee mayam bharat sarkar na tolop pirak tragedi chara hela si dorim deba haidi sudram dina sigi political economy sin nainar pada kyam nungai gi haiba kanda akoi gi na kera khunba sing se na moi accountable wer tabagi maram di इतना इरांग होरगा सो मोगी फंडी सेंटर दे लाके दौनी सोक्ति है मोगी इन्वेस्टमेंट सी कैपिटल फॉर्मेशन सी अखोई की लेरिबल लैंड रिसोर्स दे फैक्ट्री इंडस्ट्री हांगा लेंगबो इरम तारगदी ट्रेड यूनियन मूवमेंट लाकप कांदा पीपल्स पॉलिटिकल एजिटेशन लाकप कांदा मोगी कंस्टेंट कैपिटल ते अटैक तोरक दौनीना मोगी लेंगदबल नंदे अटैक तोरक दौनीना कंप्रोमाइजिंग पोजीशन से लेयबा तो होजिकती तो अखोई हाइना बले दाइना बन तोरस सरकार की तोरो फंगबो के दरकार होय दे अखोई तोरो पि सोइदर लोइरे हाइदना रेन सी दी लेंगदना दम लाक दौनीना मावा लौदे मदुना मागी इनकम सोक्तबनी मागी कैपिटल एक्यूमुलेशन की लन पेपगी होंगसी लंदा कोई इन्वेस्ट तौरगा तब मखल की इकोनॉमी होइदमनिना तांगजरगा हिंबा इकोनॉमी होइबनिना जतना तौरसु मपुना हाइबदु यारगा लोइरे कोई सरकार स्पाई काइरो हाइबगी कैरेक्टर से सी लेबदगी अकाउंटेबिलिटी से लाक्तबनेबा अदुना हुजि क्वेश्चन तौरकदोइदि स्टेट की क्वेश्चन से लाक्पगांदा जुडिशियरी लेजिस्लेटिव एंड देन एग्जीक्यूटिव मखोय अहमसी अखोइना इंस्ट्रूमेंट नहीं है ना लवे को मशीनरी ऑफ फोर्स के दौन नबगी लेपाक पान नबगी मशीनरी ऑफ फोर्स ने ना लवे जस्टिस जुडिशियरी लेवल दगी क्राइ बोर्ड तौगी की हाइबसे 1997 की कोर्ट की रूलिंग दे कोइ दुम खांग्रे हाइदी मी हात पे आबा आइन से सुप्रीम कोर्ट ना मागिन ऑन नेशनल सिक्योरिटी ग्राउंड दे याग्री नेबा अदु इतारगदी हौजिकसु कोइगी जज सिना हांदी चेंथोक चेंचिन तौएगा हाइबगी अदुगुंबगी पाउ खरा कोइ खबर ताखरे को हौजिक फाउबदा कदाइ फाउबदा कोइगी लेरिबा सुप्रीम हाई कोर्ट ना नत्रगा सेशन कोर्ट ना कसाइगी कराइ फाउबदा जस्टिस डिलीवर तौतोइनो हाइबसी पॉलिटिकल डिसीजन ओइदौरिब्रा हाइबगी आई क्वेश्चन नंग खंगलाइ सिनिता अदु पीपल्स की मूवमेंट ना सरकार सिदा सोब थ्रेट अमा पिरक तारगदी सोइदना जस्टिस फंगने हन खल्ली को पीपल्स ना ताद्रगदी जस्टिस मतंद एक तौरोय हन खल्ले सिने होने लेजे याम फजबा क्लियर कट ओवर फ्रॉम दे बबलू मतंग लाक्सनिंग सी हौजिकी मथा कनो ना मालेम याम क्लियर कट नि हौजिकी लेबा रियलिटी दु वेरक्ली फिल्म ददी समाय तो बने मणिपुर सिनेमा अदुबो मणिपुर से तसिनबा नेशनलिज्म नत्रगा थौरा लेबा नत्रगा नीदसु हिंबा यादबगी अल्टरनेटिव्स अमत लेतबरा वेल चाही लिसिंग अनि मुक्ति अखोई कनामते निदगी नीदना दुम हिंगा इ नत्रा अदुमकपु अखोइना अखोइगी इकोनॉमिक्स नैनबा कांगबुना येंगबी मतमदा डेकेड अनि अहुमसी 1950 दा अखोइ यावर मतुंग 60 70 सी अखोइगी सेकेंडरी इकोनॉमी से लोइनमक द्विंडल तौरगा टर्सरी दा लाखिदना अखोइगी प्रोडक्टिव फोर्सेस सिंग त्यामता सिजनरतबा अदुना डिपेंडेंट इकोनॉमी अमा क्रिएट तौरे एदना मयामना तापी अदुना खैतंग तुंगोइना नम थमजरमगा ओजा मालेमगी हुजिकी पोतुदा आइना रिफ्लेक्ट तौजनिंगपदि फेक एनकाउंटर की पोत पुखट पिरकपदा याम नुंगाइजरिसे हुजिकी चेन ऑफ कमांड हाइगद्रा नहांगैदि फेक एनकाउंटर तौबसे एस अदुना कापमे ये हेदना मयाम से अदुदा साउनबनी हंदकी हेरोजिट की रिविलेशन सिगी मतुंगदगिदि ngасai होल आइडिया ऑफ चेन ऑफ कमांड की पोत से थोले हेरोजिट ता न कैतोबै कापिनो एडिशनल एसपी न हाइबा एडिशनल एसपी में हाइ कैगिनो DGP ना हाइबा DGP ना हाइ न कैगिनो चीफ मिनिस्टर ना हाइबा चीफ मिनिस्टर न तौरिना करिनो हाइबे पोत सिमदि हुजिक थोलक्त्री पिक्चर ददि अदुम पुंग ngасai पॉलिटिकल इकोनॉमी खै केनो ना फजना थंबिरकपदुना मसी ऑब्वियस ओइबम दि तारे अदुना रिप्रेसिव लॉ में आमदे एक तौबने माने अखोगी हेरोजिट्सु इंस्ट्रूमेंट अमोइना हुजिकी हाइरिबा स्ट्रक्चर दुगी ऑपरेशनल नोट अमोइना लेजरुबि वानेबा
aduda mai magi career build taunanabagi mai magi wealth accumulate taunanabagi handaki chief minister oiringa da pexel hobagi aina achoubu oiringa da pexel hobagi pot oina laksebai wani aduga taseng hairagadi whole system du thengdragadi yaroi heavy potse aduna handak herojit ki revelations the quite important oiribadi hujiki command responsibility ki wafam je thogle haijariba aduna policy push samoina fake encounter je tauba yai masi taugadabani haidana mathaktagi inthar akanda makhada mayamduna ngasagi AK47 oirubei wane haijariba instrument oina sizinarubei wane haiba aduna handaki matang sida sizinaraga akoina whole adugi system du expose tawba amadi madugi mihatpagi policy ama leirido madu expose to hobayam darkar oi aduna tragadi ngasi heroism chakeni hayeng heroism tholakani aduna sigi system du target to hoba amadi masigi system se for once and all akoi manipur miyam na lokthok na ba adungba people's movement ama sagalaga akoi ju hingbagi adhikar pigadabani mase bharat ki constitution na pirabani united nations ki human right instrument khudimok na pirabani akoi su mi amono hingbagi adhikar lai aduga madugi adhikar do akoi namna na logadabani mase kanamta na lokthok pa yadi habagi ihoma akoi miyam gi obi ihoma sagat pa tang ai pade linki oba of the observation people simtanda lastly Hujik say right to live, freedom of speech. Constitution appeariba. Adui wangmade ko act or law will judge by its own course. We have every commitment in today's world. Ngasi koi jab ablun haibugumna. Hujiki sarkar ase. Kaya pho moina commitment oibra oidabra haibase ai aduai dai lakninge. Aduga hairiba hujik chanariba mi hat pa yai na pung hat pa gi pot se hujik madi drastically it has come down adusu kadai degi no habuda akhoi ge ase manorama ga hujik BT road sanjikano daylight encounter da asi mo pot se khoin analyze to rakpa kanda I think in larger context the movement has to change and the strategy also has to change ngasi we cannot just simply just walk out and come to a conclusion have a pod modi lakpa yaro khoi strategy ama leiba tai adu khoi common kanoma khoi idea ma khoi thada minaraga khoi movement se people's movement se kam main khoi chathaba yabagi haiba se khoi we have to come into that kanone adu aina si pod se mu kaina nakan ma da thaido ga khoi na ngasi khanga do bodi northeast state amade Manipur particularly armed conflict zone ama oi aduga insurgency hit state amani karigi ekhoi se armed conflict oibam phomna leibra aduga insurgency na hit oibra haibase I think we need to analyze on this why karigi no haiba kanda asiuma pot thorak pasi kadai degi no haiba kanda ekhoi unemployment generation pot se avenue later bama adu nupi sing empowerment to daba ma adugi tongan ba alairabagi grant pi daba subsidy pi daba adugi khoi communities conflict lakpa sing pot punamak sina ekhoi gi leiriba arms conflict amadi khoi insurgency pot se hin na kan halain asigi pot se kanagi daita no kanda sarkar gine this popular government has a responsibility moingon da kaisu leite haiba thamningi kari leitabra haiba kanda they don't have any accountability and then they don't have any seriousness and willness in them aduna aina karigino asi pot se kiktang lengko na thamning bari karigino hairaga insurgency gi mamingda sarkar sina government central government da ekhoi insurgency yamgre ekhoi recruitment gi hapiu gari leigdobani modernization gi equipment logdobani natraga ekhoi gi police station na lobo sagadoba haigodoba pot punawaksi moina in the name of insurgency the sarkar project har lobani basadu dikrai chathiba now the question is governments in the name of insurgency oibe ing sai gi aina laktaning bo point de ekhoi gi rabina ga ekhoi gi sanjit se moi gi victim da takhi baneba kari gi noira sai gi insurgency du ne bena lakchari bo point se asium gi pot pun mak se mechanism se moi simgali ne ba government na gari pire bomb pire loina piba ya bo pot se da bijam da tarak baneba aina ngasi haining badi rabina ga sanjit ki pot se da dongan ba mi lising hena sikhra pot tu de nakan ma da thamase equally they need justice for that matter masi gi keno se exposed oring is a revelation oring is the day I think people of Manipur should wake up tum badu de hogalasi ngasi ekhoina lingjen manadraba
hairiba potse nakan mada na thaina chakragani asigi potse khudong chaba lawraga ekhoi gi Sanjeev na sumagi honest confession he has already pleaded guilty adu already karino next haibudo people of Manipur should judge and we should come together adu ekhoi henna potse strategy leiraga ekhoi khongjang sangshin mana phagani haibase to in order to get justice. Yes, Lengi observation yamna make singi habidi khogi hojiki heroic confession statement lebu mamsta hojiki right time ni masta akhogi Manipur porza wake up togodun lone na hesitation asi akhoida hana tawkiba hesitation ke mai pak pangam dragadi strategy amasung magi niyom niti si kitang khongdok khongjin trokanda akhoi phanggadabne waklondo That strategy has to be a democratic strategy amalobugi mathauta haibagi yam clear cut oba wafam mathambi yam nuaje ngasigi agenda Manipur fact encounter topic ta khana ni ba sta saruk abriba Dr. Malem Ningthauja, historian, ICC member of International League of People's Struggle, Netherlands, the best of Amasung editor, Revolutionary Democracy, New Delhi, the best of Amukan Tagas of Fondo Sri, Lolena, Babu Lutong, Executive Director, Human Rights Alert, and noted human rights activist, although Lian Gangte, former member ZRUCC, Government of India, Amukana Tagas of Fondo Sri. Lolena, Miyang Tabi, Punamutaki, Kanina Yatanisi. At more than 1,000 collection centers all over India and abroad, now in Manipur at Rims Road, Lalambu Makong, managed by Padma Diagnostic Center. Consistently serving the people of Manipur since last 4 years with quality diagnostic facilities and services for blood tests, ultrasound, echocardiography, EEG, ECG, treadmill, lung function test, spirometry, 24 hours Holter ECG. First installation of DEXA scan in Manipur for bone densitometry examination, and second installation of digital mammography for breast cancer detection with reporting facilities by expert international radiologist based at Bangalore through teleradiology. Only standalone diagnostic center with 24/7 services and facilities for home collections of samples and report delivery. Full 24/7 portable X-ray facilities for immobile patients at your doorstep, and provision for routine test facilities during non-rush evening hours and executive health checkups. Friendly and warm staff. And alert SMS facilities for online report delivery on your smartphones. You can also download the report using My SRL application. Drop in today at SRL Diagnostic Limited, care of Padma Diagnostic Center, Rims Road, Lalambung, Makong. Manipurgi ahanba beautification center mafam sida mahing uring unsa khoiba ariba dakfam phahanba ngami tattoo mole freckle na chingbasu lauthokpa yai hakchang gi ahenba fat pamdaba body gi hair lauthokpa yai ahanba lakpiba 100 customer da skin test amadi doctor consultation lemna hingjagan ngasimag unabiu Dr. Madhubala Laser Beauty Clinic MZ Avenue Imphal. Masamau phaba punsi nungsangba amasung tinjang kaijing daba Manipur samas sembada chauna mateng amasung ngaklo oiriba World Gym amasung Fitness Center ya school police lane near petrol pump Axis ATM building da leijari international amasung national ki thakta title phanglaba amasung master fitness mana mathum kya lauruklaba well amasung experience leiraba trainer sing takpi tambigidorba gym asina adongi thajabagi wangmada that khumkhakta ki manungda sung phiral saba yengbada ningthijaba amasung miyang ki mitafum oiba mioi ama orakpada thoidokna ngakningai oiraroi world class gym amasung fitness center
center asida high gas powerful machine aerobics juice bar ionic food detox USG treadmill amadi cross trainer certified physiotherapist and massager shower facilities leibigi mathakta international acclaimed Italian sauna bar amasung steam bath chu ihan hanbo oina khudong saba thamjari haiba khudong saba asi khwadigi ahongba mamalda phangbigani masigi mathakta food detox sauna bar steam bar physiotherapy amadi massage ki damakta di membership oidraba su khudong saba pijari ningthijana management torba parking space mathik sana leriba high security zone oiba fresh air amasung low traffic leiba Imphal river view mitafum oiba world class ki gym amasung fitness center asida lengsen biratuna anuba mapok mapokpiyo Sangai Honda Anoba car showroom asida Honda gi car makhal sing suna leijare stylish sedan thaucha daba amadi performance Guinness World Record chaliba Honda Amaze petrol dana liter amana kilometer 19 thauba yaraba diesel dana liter amada kilometer 15.9 thauba yaraba car ni Mathangda 4th generation Honda all new city Manung Chauba automatic AC oiba pedal shift amadi cruise control advanced integrated audio oiba adugumba Honda gi car ni car isisu diesel amasung petrol animakta fangani showroom asida leizare Honda Mobilio RS mi tare tongba yaraba makhal kudimakta sizinaba yaraba multi utility vehicle touch screen audio visual amasung navigation system yaraba Honda gi akhanaba car makhal amani family pulap tongduna koiba chatminaba yaraba Honda Mobilio ni car asisu petrol amasung diesel animakta fangbigani ngasi malengsin biraksi ghari airport road ta nauna hangdokchaba Sangai Honda gi anoba car makhasing suna fangbigani Sangai Honda ghari airport road Imphal